Kurumjari ISTV News being tabi punang putaram lok chiring aski maru pausing. Border issue luisanan na ba lewat ani gi apun man fuma mapangthok na ba Myanmar da khang lagani haina Joint Secretary Minister of Home Affairs Sambuna Phungokre. Kana gumuna miwe amu tanzapi da hek ta hato pasi pang dagui thong ni haina Chief Minister Phungokre amasung Manipuri University na huzik phawda PhD listing macham mar fuma thoi puthokuna University asi hiram khudimuk ta saukul li haina Vice Chancellor na Phungokre. Huzik mapungoi pau Diplomatic thak talibak ani na Moreda Indon Myanmar border ki chain university loisne na ba Minister of Home Affairs na Myanmar da khang lagna haina Union Home Affairs ki Joint Secretary North East Sambuna Haikre masigi damak tha si aroi ba natraga mathang sai ki ahan ba cheyol da bilateral ki mifam pangthok na ba Union Government na Myanmar da baton torogani haiki masi Home Affairs ki Home Affairs Surveyor General of India BRO amasung state asi political parties singi mihu Singapore moregi border fencing film singing sinki kongsat asida political parties singi oina deputy chief minister gakham lusinki official singda Joint Secretary Border Management ASK Misra Director of Surveyor General of India Srinivas BRO Chief Engineer BK Agrawal su saruyaki Joint team asina Holland Fide Leba border pillar number Kulumdoi Tamil Sangamanaka Leba border pillar number Humudra Tare Kunmathoi Muslim Bastigi border pillar number Humudra Mapalamasung Gawazang Kulda Leriba border pillar number Marfu Yangsinki Sabura Pamus Makata na Handaki border isusi Anitona Yangbayai Ahamada fencing na Kulsing Kaidokpa Amasung border pillar Gichamam Navasini isusi bilateral Takta Pukatuna Lucina Bohonagani Manipur ki border issue si Indo-Bangla masu Indo-Pakistan ka changdam na bada masina hena phibam lui issue asiga mari lena na mifam kaya pangthokre Myanmar ki maikai da invite tawduna problems nga solution na bahona ki adubu makoi ki maikai da ki matik chaba authority amata nga si phawa lakide Sip Deputy Chief Minister ga khangam na Bharat Sarkar local khongthang si apin po I masina kanaba fall fangani khali Law enforcing agencies sing Assam Rifles somebody state force ng bikum na home sing len ba appeal tawki masigi kongsat asida Committee on Protection of Land in Border Fencing Manipur masung icham na laglay officials sing da memorandum amsu pisinki. This is the outcome of the all political parties delegation led by Honorable Chief Minister going to Delhi, met the Prime Minister and the Home Minister and some officials along with some officials, and they have assured the delegation that if there is anything to be rectified, it will be rectified. So I think just for that joint inspection on the ground, the central government, the Prime Minister, the Home Minister is kind enough to send a representative from Delhi and to have a joint delegation of the Government of India and the Government of Manipur. So now we have visited all along the Kanagumana miyoy amabu sumthok chanabagi tanja pidana hekta hatpagi thong asi pangdabagi khudam ni haina Chief Minister Okram Ibobina phungdokre wafam asing asi hairok ta pangthokpa hana Minister Oremba miyamna hairok ibotombi haina khangnaba laikhidraba moirangtem ibotombi ki 18 suba laikhidabi kumon thoramda Chief Minister na phungdokhibani apunba santi amadi saukat pa haiba pandamda moirangtem ibotombi Memorial Trust na sinu pangthok thormasida Chief Minister lusingduna laikhidrabi murtida laisu kathur ikai khumna uki Toromasda masing yamlaba miyamna sarukyaki tungda hairok part 2 polo ground da mapungoiba thorom pangthoki Toromasda Minister Francis Ngasopa Minister Abdul Nasir Parliamentary Secretary MLA Ozamadi Mehru yaun atai makok thongba civil amadi police ki official singsu sarukyaki Minister Okram Ibobina phungdokhibda singtam anina santi ki paujel piba Toromasi yamna matang chai Lingzel manaba amadi santi leibana saukot pagilamda khumang sauksin bangamgani hana sunabana karisu kanaba purakloi Chumi lali khangdana mi bo hatpa amadi mara leba mi amagidamak atai imung manungda awaba piba si achumba thong nate aikhoini hinglingaida miyam gi yaifenaba kari makhara toromba tangai fade miyamna kari khali kari pamli haibadu khanglaga yaifenaba thabak tawba changi haiki Shanti yaudragadi lingjen manaba shanti yaudragadi aikhoina sarkar no iba yai or tawriba mayam punamak aikoi mayam punamangna tawgen khaliba mayam punamak singse Masi Shanti Laitraba, Ekoi Punamak, Lingjen Manadragadi, Masi Yamna Luna Kumang Sausan Bada, Yamna Apanba Mawagani, Hibasi, I Masi Mayam Punamakta, a Piltogeri, Sum Tokna Batanja, Supi Pidana, She Rabamidu Kamina Hogalaga Wapun Nagani, Tanja Supi Pidana Heta Hatopase, Masini Akoina.
yamna strongest tam da condemn to ba pang da bani haina koina samaj ya koina thamjani Minister Okendro na Thormasi lising macamapal marudha mari dagi lamdamasida santi purakna pandamda mapung phana pangtukna lakpani Sim Minister gi lising makhada Manipur santi purakna ba honoribasi sililang libatras ki maike dagi angam mateng pangani haiki Manglam chatki Manipur gi film hanjunana ba hona bada punamki thaudang changi Manipur santi purakna ba hona bada oza singna mahiroi singda su pauzil pi ba mathautai haiki Tangdu letaba Manipur ma mangda changsi lagle mi hat ku letaba Manipur ma mangda changsi lagle Masi punamaksi ujaru ba thengna jaru ba punamakta ibatombi memorial trust na harau jaba nungai jaba ekoi gi pandam di mi hat patola sing sam hati ganu haben ekoi na han na lauduna sahi kaya han laudun le daga su taranga palak su ba laujari si ngarang na handa haina MPP gi vice president ama gari thoring ida dongoi na kap hatopi ba gumba se koi puna condemn tawi Thauramgi sarukamoina micham hat patuklasi ekoi santi oina hingan biu haiba kolau sing thauramadu tin kimyam lauki hairo kendragi MBBS exam da mai pakla bahiro part 2 dagi M kiranda trust ki mai ke digil policy manga piduna puning thor ki tongan cultural program sing su thauramadu da utki Lising macamapal marifuda lingkar ke ba Manipur University na hauzik fawab da PhD lising macama marifu mathoi puthokre scholar chamitra tarukna tongan makana bakya fangduna PhD tawri Lisingani mangagi October ki tang taramdida Central University olaba matungdasu Manipur University ne hiram kudimakta chawkhalak haina University asi Vice Chancellor Aistandi Kumar Sharma ISTV News ko unabada fongdorok hiram sida pawdam ama University asna hauze college 103 affiliate tore RIMS Zenim Samadi Nursing College taruk yauna Teachers Education Fine Arts College LMS Law College na chingba affiliate tawduna afaba mahiroi kya puthokpada chawna mateng pangli University asida hauzik tongan ba language kya tamnana ba department yauna punna department kuntra leire Mark na makhatana haikibada University asida expert pro X-ray diffractometer scanning electron microscope with EDS system amadi electron paramagnetic resonance spectrometer leibadagi mahiroi scholar amadi oza kya da kanaba pire haiki nano technology na mayam yam hainerise masigi sai na singba masigi nano gi sai ji puthokna ba madumba yaba adugumba khulaya ma tha manga tawdungwa ni so tawre masi life science ki chemistry ki physics ki scholar am wasa sin yam season adu da nata na masina Assam University Guwahati University college mayam sigi scholar wasa sin sana moi ki research ki thamak to wasinda mo paper publish to da yar bi da sample ji masi scanning of microscopic photographs lobby on a question I'm a rasle chemistry department latest of sophisticated over electron paramagnetic resonance signa maduki spectrometer khulai masukinbre ana ahum jilai bedagi yakoi satra sing scholarship pasasing se masi angpada activities is suddenly angpada international level ke paper sing seminar conference ta wasi how he was sahi mukshi desa sudden quantum sama mo ana I am very happy on that University asagi building structure matam gachuna bamongda sema sagale OBC amadi schedule caste schedule tribe ki tongan ba hostel sabalo dagani University asida international guest house ama lakliba August ha phawgi manungda sabal loiragani masina kanaba kya piragani haina phongdoki University asina games and sports amari culture gi lamdasu kumang chawsilagli awang nongpok lamdamda leiriba University singi manungda Manipur University na Bachelor of Physical Education amadi Master of Physical Education tamnabagi khudong chaba laiba ahanba University ne phongdoki masida natana University asida education gi lamda mahiroi scholar amadi oja kiyada hiram kiyada kanaba piri haiba wafam makata na phongdoki tongan ba anoba instruments sing aduga loinana internet ki facility masing hengatpa na singba sigi khudong chaba phangare Central Library da amadi department ki internet ki terminal singda yakoi tongan bazar ne lising pan satuk ta gi hena access to ba amadi download to ba yare adana research amadi teaching gi da satra sati sing osa sing na pamba journal sing ase masi awat pa leite hana osa sing ka loina ma anoba building sing na tan hana gi building sing de osa sing gi ka khuding de internet facility pa about
400 terminal ni hojik lai dis 400 ni kare 500 library da terminal ni phum yang khai malai it is free access to all the students satra khuding ma library ki tha product free access ni satra khuding ma library phaba mana hojik phaba satra internet ki face low bagi internet se do pesa ya koi low dia hojik ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤ ꯅꯕꯀꯨꯃꯥꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯔꯤꯕ ꯁꯨꯅꯤꯜ ꯀꯨꯃꯥꯔ ISTV ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯁꯟꯖꯦꯟ ꯊꯣꯡ ꯑꯁꯤ 4 ꯂꯦꯟ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯊꯥꯗꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯦ.ꯑꯩꯆ. ꯔꯇꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯏꯔꯝ ꯁꯤꯐꯥꯏꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯃꯊꯛꯇ PWDꯅ ꯅꯧꯅ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA ꯑꯣ ꯂꯨꯈꯣꯏ PWDꯒꯤ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯆꯤꯐ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯤꯞ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯃꯨꯈꯔꯖꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ MLA ꯑꯣ ꯂꯨꯈꯣꯏꯅ ꯊꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯥꯔꯆ ꯊꯥꯗ ꯇꯠꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯒ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ 19 ꯁꯨꯕ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯇ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ 15 ꯍꯥꯞꯇꯨꯅ ꯅꯧꯅ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ W ꯅꯤꯄꯥ ꯃꯆꯥ 1997ꯗ ꯖꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯨꯜꯂꯝꯂꯕ RCC ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯑꯁꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯔꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯅ ꯂꯝꯕꯤꯅꯤ ꯊꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯕꯤꯅꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯈꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯦ.ꯑꯩꯆ. ꯔꯇꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯝꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯨꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯁꯥꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯈꯔ ꯈꯪꯒꯠꯇꯨꯅ ꯁꯥꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯟꯖꯦꯟ ꯊꯣꯡ ꯑꯁꯤ SPAꯗ ꯍꯥꯞꯇꯨꯅ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯇꯛꯅꯕꯗꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯄꯥꯛꯊꯣꯔꯛꯄꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ W ꯅꯤꯄꯥ ꯃꯆꯥꯅ ꯖꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯨꯜꯂꯝꯕ RCC ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯇ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ SPAꯗꯒꯤ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯇꯧꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯍꯧꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯕꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 4 ꯂꯦꯅꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯗꯕꯜ ꯂꯦꯅꯤꯡꯒꯤꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯐꯨꯠꯄꯥꯠꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯨꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯁꯥꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤꯗ ꯇꯣꯞ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒ ꯃꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ ꯂꯨꯔꯤꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯑꯣꯜꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯔꯛꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯝꯕꯤ ꯃꯌꯥꯗ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯌꯦꯡ ꯌꯦꯠꯂꯛꯇꯅ ꯈꯣꯠꯂꯛꯇꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕꯗꯨ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯄꯟꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀooperation ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ MSFꯅ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ MSFꯀꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯁꯦꯁꯟ 2019 ꯑꯃꯁꯨꯡ 13ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯁꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯕꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯡ ꯆꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯀꯃꯟ ꯁꯦꯂꯦꯕꯁ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯇꯝꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯦꯝꯞ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯕꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ Manipuri College Kunmarida Mahiri Singh Taramanga Henbana semester ki exam tharibasi yenglaga Manipur State Cooperative Bank amadi PEX na ban kauribasi Joint Students Coordination Committee na handopina appeal tori ngasi case officer pangthokiba pawmisuna bada committee ki convener Premanandana kanagumusin maram chadana ban amadi strike tawbigenu ban amadi strike ta Mahiri Singh komthoi harabasu mapung phana mahitamada ayetpa oheli education ka mari leinaba miyo sing chatok chasin tawda apan mapi danaba wafam suthamki Ko convener angambana pung ni Funipal ki Korean asigi manungda Transport Association singna mahiroi ga mari leina batabak singdi komthopiu ban amadi janan strike na leiwa asigi sel rungi film da chaun akai ba pigani haiki bus seliba adagi van seliba mayamsi masu akata do warakanda ban ko ko sinau sine su suma gari thokku matamda makoi se mai tamba mahiroi sing harakanda thado anabagi tu ma policy mo nei koi ban manungda su mahita mannabagi pungtha mai koi CSC sinna paikhalakani mati maside so ko mena mateng pangbiyo madi gomenesu hai pamayam si khanjin biraga tabiraganda apun magi we policy ma matau karamna ban manung da mahitam ba yana bagi thorang chingedagi asia asi pahepi wasi Amarom dangasi midang pung taruk tagi December tang mapol gi midang pung taruk fawo chathariba Manipur pumbagi ban manungda makal amatagi gari singsian bayaroi Gen strike manungda tholapa apapatagi daite masa masana pugudin haina all Manipur GP level and PAX Development Association na thokpa chirol amana khanglagli Anayek amadi dharma karamaga mari lenaba singdi komthokani haina cherol sina makhatari TJ Higher Secondary School gi mahiroi amabu namduna ijat mangan biki haiba thodokta chenari ba tarun amadi
William Lak leba tang mapol chathagada final hearing the matik chab dandi piu haiba dabida mairoi sna wakan from chathakre school get sathakiwa wakan from aduda saruya kibi mairoi amana tang mapol la pangthokada ba aroi hearing asida taruna madi William bu ain goiba matik chab dandi pibiu haiki hearing asida khodi mamangda thokba yam nuai ta thogdo amda khodi senior munikana da thokiba thogdo asida lakadarba nan tang mapol da tawgudor hearing si makhata na dile tokhabidana matik chaba taruna musung William bu matik chaba dandi pibiu haina ko school side gi sigi dana aspa December marigi numiungba matung pung ama minute tara mga taba matamda Imphal West Police Commando amasung nupi police punba kangbu amana singjamai bazar da laiba Kumar Pharmacy manaktagi Kongrai Lapam Chitresori Devi alias Sangita Popa K. Siva Sharma Laifam Singjamai Sapam Lekai Haiba Muyasi RPF amadi Masgi Lanmi Sanglu PLA ga karing mahiram amata da mari lenide haina lupasigi Department of Publicity Chief Bangkim gi Cherol amana Sengdor Clay Manipur Sarkar College of Nursing da BSc first year gi ani suba base da tamgada mahiroi singi wasuk lobi thormang silampel pat leba College of Nursing gi conference hol pangso creator masida health ki Principal Secretary Sohel Akhtar, Health ki Director Bijoy, Family Welfare ki Director Dr. Ibomza, Jenims ki Director Professor M. Samona Maru Musing Oiki, Sohel Akhtar hai ki bida nursing na katok pagluin na tabak tawgadam ni fungdoki. Because the police system was so experienced and new. What stage, what he needs, the correct thing, whether he wants the middle order, whether he wants the skill, whether he wants something else, whatever he is asking, without even uttering his word and it will come. And that was beautiful that you see the coordination that is required. And so is in the ward, that once the doctor is left, the patient is totally at the care of the sister who is Malam gi sakna revolution ba Nelson Mandela na lekhidabada CPI Manipur State Council na awa phungdokre mahna taromba kawbu ngamlore da bathogdang singmuning singduna minute 9 to minute awa phungdokhi All Manipur Young Farmers Union Manipur masung Luker Youth Development Club na sinuna Luker Primary School that nom goiba ningtham lawroki training amasung ningtham gi marumurang ing topi thormong pangthokre thormasida using President Navachandra Farmer Union gi Chairman Chandran Mani Khumana masung Langzing Circle gi Agriculture Officer Momona Maruba Musing Oiki Lawis nga tungan ba ningtham gi marumarang amadi hidak kapnaba pamyaw na har amadi tilak hidak sing yentoki Using President Navachandra Manipur gi miyam na chinjak ta mipal tang dana hingba ngamnaba gi dama UCM na tangay fadana law singum gi maikirom da miyang thamlak mani haiki Ashidana tana chinjak ta mipal tang da haiba United Committee Manipur puto sing wakalon ta mesti yubam wala kanda Chakao Hangi Chako Tanzaniba, Kayasu Sida, Maylaba, Agriculture Department of Sunda Ganda, Tamapa Sato Potoche, Maraka Putu, Lukiro, as usual, you Shengi, Adu campaign to be Bar Amuena, to go to Laisang Them Indra Muhen Foundation Trust LIFT Singjamania Nong Putokpa Star So Hainaming Turma Program Ma Ngasidi ISTV 2 the Sandopa Horgani Program Si Punsida Mai Park Labalam Damsigi Music Unarga Wari Watai Sabaki Toramni Hariba Star So Si Chayol Kudingi Tangs and Miki Midang Pung Nipal Tabada Sandokani International Fortnight Observation Protesting Violence Against Women Gamari na Wat na Ngasi Imphal Gimaru Mfumkiada Poster Madi Liplessing Yantokre Wat ki volunteers na December tang tarom de forward ba palan asig marilena na miot minay kaya ge mayokta naina ba pauzel pibat sezai sing miyam da yantoki loina tuwan fung sinda poster sing tetki Editors Forum Manipur amasung Editors Committee ani punsin aduna Editors Guild Manipur kauba sing amasung tamgi Editors sing apun platform amasengkre Editors Guild Manipur asi Manipur da mapangal kanba media ki environment ama thamnami pandam the same kibani ngasi hotel classic da pangthok kiba thorum amada pause sing editors sing apunba mifam ama pangthok lo matung da guild asi same kibani mifam asin mioi tara mari saba chahi ani gi tawpunan bo office bear sing khankre Manipur this wiki editor a mobibu president oina hakre Sri Bijoy Govinda Sabait Committee na sinduna Mantri Pukri da leba miyam na Mantri Pukri haina khangnaba Pukri asigi Sani Kuntramato Suba anniversary ki thorum pangthokre chai kudingi lepna pangthokna lagliba thorum aski marilena na Sabai Committee ki President RK Rasmani na phungdokhibada Garib Niwas ki masai bungo nongpok liri khomana awangi chingmi sumbu lal tawruga halakpui lamida pukri leiriba jaga asida hainong makhong amagi mayada potharenge da ifut amada sansing ising thakpa uki
Maduda jaga adugi isingi awabdu ubudi mahakna lanmi sinaraga thama changna pukri asi tawr matung Vizoi Govindagi lai yengduna Sri Sankritan na chingba katuna amadi konungi angamathok sing pukri asi da irujaduna pukri asi hongkibani Matamaduda sathakiba tabak torom sing adubu tungoinena ngasi fawda pukri asu puja tawduna akoibda khundariba miyo singbu isingi awapal hendana bathorom asi pangtokpani haiki Konungi angamathok adagi pandit mayamju masida irujahandana masi pukri hongbai je sathakibani aduna chawrana masi aikoi chahi chani kumthra ma thoirom sure chawrana masi adu mai macha masuna hujik phawba ahal lamana torbase masi tek ta kaidana aikoi hujik phawba da go hujik katcharamba pukri je ngasi phawba mayam masigi lam masigi isingi awaba se kokna baina koina pukri segna khotna chahi khudingi masi lai lengta seba se tawjebani Imphal East Manung Chanba Singkai Sing Amasung Lifeham Sing to this sport oina Sengwadaba Lupa Crore Mari Lak Humpu Kai Tokuna Lady Han MLA Dr. NGB Joinangasi Fangnung Awang Lekai Community Hall Sangha with Home the Fondo Cre MLA Local Area Development Fund Amadi MDS Ki Makada Lupa Laktara Nipal Sanga Saba Community Hall Sangha with Home Asida So Mungin Jila Parisat Member Inaubi LDG Hanagi Director Manihar Yauna Tuan Tuan Mukana Saruyaki MLA Bizoi na makhatana Imphal East ki Sanjepta Industrial State ama sargani Chingarel da kuntra humdoi by Taramatoi KB ki substation ama su saba loisalagle haiki naha oiribasing na asumba maikai da purukna bohona bada community hall singasi indoor game ki sanapam ama ohenar pandam da sabani haiki sidunate aikoi meyam gi anam dai gurjo meyam na tuman bulam da kaligumda ni di yam dana Quaitu, the other Jimmy Kachinimba, like from the Kacharudo. Madu Boys Kudum Chan Ravina, Chinkay Singi, I could be like with the Homasida. Tourist destination, Yarani, Savian Tuna Horagani. Kumbi Kendra MLA Oramba, Wahangbam Komol, Singer like the Manipur People's Party, Mike the Awa Fundo Polunina, even Manung Nanghoriba Awa the Su Party, Sina Saruyari Haina Party President Topachirol Manahidi, Mana Leki Dabada, Manipur MLS Welfare Association Su Awa Fundurkli. Mama Mapaga Pun Activato Lakpachi, Unkatangari Banapama Tata Garina Tapada Sire, Taudo Singasin Vidang Pumarum Tamatamda, Kagem Pali, Narapitoma Tokibani, Lake Nupamasa Adudi, Koizam, Luang Snakawi, Sagol Morang later, a Kamla Park, Mayadagini, Tawok Tom Lagi Pangapau Matumina, like the Baluang Sna, Asamaki, Apopa, Koizam, Tangzalemba, Kawi, Amadi Apopi, Rosi Devigapuna, Honda Etiba. Amada tungdura lakpada tata gari aduna thieng bada anga adu gari dagi tarru matung tata gari aduna takibani tawdodu cheneri ba tata gari registration number WB41E3524 asi police na fakre Amarom dang asin midang pung teruk makarom tama tamda Thawalgi Waikumani Girls College manakta tata amana tata magic maning the thomadi me home sogle ani gi film luri gari ani mo Imphal dagi punna highway sida chaling hada tata gi tire mapokhai podi accident asi chokibani asok pasing khudakta Thawal hospital pukatuna laikan matung phibam soksila podagi ani amadi siz hospital da pukhalakre haidi Numini chumna Chathakadaba Imphal Literature Festival Nasidigi Manipur Press Club Hukre site Topang Loop Sinu Chathakadaba Festival Hokdokui Thoromda NSD Chairman Ratan Tiam Bangladesh ki eminent poet Dr. Sihabs Sahahira Amadi Art and Culture Commissioner Dr. RK Nimai Susaruyaki Thermasida Ai Bataruki Sereng Lyric Amadi Lamkoi Wari Amasu Miamda Fonki Lyrics Ngaduditi Amarjit ki Labuki Manam El Bimolgi Nangi Thongzinda Surjit Khaidim ki Amuba Nungo Sarchangi Mausa Sanaton Hamongi Thamoinungi Manipurni Tharmas Society Thobangluki Table Calendar Masu Release Hoki Ratan Thiamna Aikoi Society ki Masak Sing Miamna Khana Mohunabada Mapangi Musinga Toini Unaba Amadi Warata Isana Changi Literature Festival Lama Pangtopa Situng Koina Chanakadu Mongda Pangtopa Chumuni Haike Karam Haina Karam the Koisi Tawduri Kadai of Washington Yagadaki and a high direction Equity societies the similarly are the same. Equity societies is the Kara Big Turner Luxasur Bonundam than a Legunto. National School of Drama Gitara Taruk Suba BRM International Theatre Festival of India
2014 da unanaba anti theater gi lament of a widow khalakle hairi International Human Rights Day December tarana lakpaga mangoina na apaspabu singnaribi irom Sarmila gi mafam the United Revolutionary Front URF Manipuri kai kumna utpuga noina miyobiga hak India government na khoidawa sanaviri haina URF na phongdorkle Lubasik Information and Publicity Secretary Sana Jawamati na tokochirol amada nongsul lamdamgi dagi sandoropa miyobiga hak matpagi chatna role na malem puma sandoktuna pangal kalabasingna aswan ba furupu na het na bagi aso pamay oina sinarki amasung sinari Human Rights Violation asibu sandok mga si saukalaw lebak oy krabasingna mayay kaba chenjak charamba miyoy sin masibu tingbagi kongjangda mangzil thabagom Human Rights Violation asi tingna ba jangsili dising masamapol mafrom dagi June kuntrete lengkar ki ba Manipur Human Rights Commission India na khoidawa sanadun lerakpa chahi kul helakle UN Human Rights Member lebak ama oina India na chahi niputere chup na hiram sida practice Taurapagi Mahi, Manipuri, Furuptanatana, Jammu Kashmir, Tripura, Assam, Nagaland, Meghalaya, Madi, Arunachal Pradesh, Singbalamdam, Singda Matang Chana, Yenbirari, India, Matamatangi, Kunyata, Human Rights Pu, Karem Nabiri, Human Rights Ki, Naburiba, Apaspa, Justice Ibn Reddy, Commissioner, recommend Tokiba Kanagi, Marumda Lake, Masinatakpadi, Apaspa, Loktolabadi, India, Manipuri, Ningtamle, Kanbani. December tara malem gi Human Rights Day numit asi yosilakpu loinena India gi miyot minai gi makhada owana khangminari ba singlebak Manipur gi mafamda lupasina mukahna paujel firakli hosik chanabagi pau amuk Ngasigi sanabi pauda Athletic Association Manipur gi lamjing makhada United People's Front Manipur na hauki bachai lisingani taretagi hauduna sai khudingi run di mega marathon haiba team da pangtopa Run for Your Nation chai sigi February 13 da pangtholagani hiramaski matang da UPF ki office pangtopa paugi mifam umada President BM Yai Masahana Numinisa Kanagumula Naimio Club Organization Singna Ban Blockade Tawidana Amadi Lamdam Masilariba Sports Food Sibiba Muisina Mega Marathon Si Mapung Pana Pangtonaba Honaminasi Haiki Organizing Committee Maike Deki Apil Tawzeri Loyana Sport Food Sibiba Club Samsan Sin Lanai Muisina Athlete Ikona Pangtuk Chakuriba Sibiba Marathon Sita physically Amadi morally financially mating pangminabasu lupasigi maikadegi apil tawjari Maharashtra gi Nasikta matang sahi January tara Nepal amadi tara mapal pangthokadoriba Open Nation Triathlon amadi Decathlon Championship da saruk yagadaba Manipur team gi sanarita taru khalle K Jayananda Sharma amadi P Subhash Chandra Manipur team gi manager amadi coach matang sina oigani haina Triathlon Association of Manipur gi second thopachirol man hairi cycling National Track Cycling Championship asi marini chanba nimita Kerala na punna medal kunmari fangdun mangsil thari Yumbu Manipur na medal tara Nepal Haryana medal taret fangdun anisu amadi ogum subda lady Cycling Federation of India ki miyang makhada Manipur Cycling Association Senior Kumalapak Sports Complex ki Cycle Velodrome da chathariba humputaruk suba senior Nifum doi suba junior amadi kumapal suba sub junior National Track Cycling Championship da Manipur ti Sonia Devina Elite Women Sprinter 13.390 second the Thogduna Ahana position Kerala gi Kejia Bharge Sina Ani Suba Amadi Ras Nivina Om Subatakre Men Junior 3000 team pursuit Punjab na 3 minute 40 second point I22 Thogduna Ahanba Haryana 3 minute 44 second point I02 Kerala na 3 minute 45 second point 067 Thogduna Subam de Subataki Elite Men 4000 team pursuit SSCB na 4 minute 40 second point 164 RSBB na 4 minute 46 second point 420 Punjab na 4 minute 53 second point 104 Thogna ahanba anip suba amadi awmusu matang sinatakre Young Physics Union gi goalkeeper oirambata natana Manipur gi saknairaba football sanaroi Deepak Lembu na hukun November kunipal da manu matam chadan laikhidabda union asigi executive committee amadi sanari singna minute ni leptan awa phongdokre
Sisimid. All India Football Federation bi Makada All Manipur Football Association Senior Imphal gi Mapal Kangzimu Chatriba Yankaitere Suba Sir Churachan Singh KCSI CBE Memorial Football Tournament King Sanikiba Ahaba Mesta MSYC Churachan Purna SAO Kaksingbu Gold Manga Sunoda Yamna Laksana Mighty Vikre MYC gi Mai Palama Gold Singadu Jersey number 9 Lumhilian na Kunipal Suba Nifu Suba Nifumari Suba Madini Bumdo Suba Minita Goal Mari Tangana Sanduna Hattrick Funky Team Masik Jersey number 20 coming Saina Tarantu Suba Minita Goal Amachanduna MSY Sina Mai Paki and Isun Mesta Nino FC Sadi Hills na Amofa Moramo Goal Tarani Toy Taramatui the Mighty Pikre Team Manimana normal time the goal Amam Chandra draw Chalamatunda kick from penalty mark na decide to the Nino FC sa The Hills na Amopa Moirang Mumay TVPK hayang nung tilpunga mamakay tabada BMSC Tabungkok Amadi DSA Tamilong Sanagani. Hawkyo tang ahom dagi wanggoy cable na confirm singda main line oriba optical fiber tatpadigi miyam da ISTV gi sandog liba thorom singyan bang angki dabagi mang wanggoy cable na confirm singda liba miyam da waro within ba network sin khangali hauzik ai sagi pau ICL lamper pati ko phangma pau gi matung nang si khwaidi saba degree celsius kunmari dasmik tare khwaidi ingba degree celsius nepal dasmik manga nung sidiaw isman cha chada marfu manga nung til chada nipu mapal nung jugi chang nil Hauzik Arabada Maru Pau Amona Border issue Lucinaba Levak and Punma Pantonava Myanmar the Kangalagana Joint Secretary Minister of Home Affairs Sambuna Fungo Cray Kana Gumbana Miramu Tanja Pidana Heta Hatopasi Pang the Withong Hannah Minister Fungo Cray Masung Manipur University Hauzik Pau the PhD listening with Chamber Fumato Putukina University as a Hiram Kimuta Chokul Hina by Satsler Fungo Glee Hauziko in the ISTV News with our solution Jeremy Tavi Pumpo and Kurumjay.